Fost l-aktar lokalitajiet f'pajjiżna li għandhom problemi ambjentali hemm il-Marsa u Marsa Xlokk, lokalitajiet li minħabba l-preżenza tal-power stations għandhom problema akbar ta' tniġġis, aktar minn lokalitajiet oħra. One News tkellem ma' residenti f'dawn il-lokalitajiet dwar xi jfisser għalihom l-ambjent. Residenti fil-Marsa l-mentaw minħabba n-nugrufun u trap iswed li joħroġ mill-power station. Il-power station tħammeġ ħafna trap iswed u hekk. Anki kulħadd jarmi fl-art. L-ambjent il-power station il-power station kollox. Għaliex? Taħsa naqra ħwejjeġ jissibhom bil-nugrufun, speċjalment il-qomma sil-bujot. X'ambjent, il-ħmieġ li jaw il-nugrufun li għandna. Il-Marja Sant'Ammen dik qal biex tagħmlilna. Bil-lejl ma nistax inħalli tieqa miftuħa u jiena mbagħad bil-high fever. Enormi. Residenti minn Marsa Xlokk tkellmu wkoll ma' One News dwar kif il-power station ta' Dellimara hija ta' detriment tal-ambjent li jgħixu fih. Dik ejwa x'inxommuha. L-oħra l-ġied iktar tinxtemm. Meta jqabdu iva ħi. Let's go, il-power station l-għamlunna. Mhux id-daħħan, u d-daħħan bil-qedejt huwa bil-lej, tax kemm joħroġ swidejja, mhux mal-ġurnata biex ma jidherx.